Này channel của anh thì dùng âm tu kêu rong na ngu phe rong na re ngu phe cảm ơn cô đấy này cái lần nó video chạy của anh thì video editing mít lắm anh âm tu y anh thì simple bin na câu nó mi lang loài video editing app là ngay phe sundan mạo nào cô re by na shi sample y graph cô là ngay thì phe y easy and simple kun nami share gloma ona kore tai app nami go Filmora Wondershare Filmora 9 ngore ngai sure yago shane bai upgrade dai go Filmora Pro right tim dai go kachimi complicated binai langma yagai paina simple binai dai Filmora 9 go ground nama loi kure paina simple binai ground nama Srin la loi app la ngai rai ngai video editing app lo lo ngai tai tha na Final Cut Pro go ground nama viral bin to kure timung dai go kchimi complicated bin na pai na mi ri lang ra kure una she Final Cut Pro ngoi ma ngai rai tim dai go Filmora 9 kon na mi upgrade dai app ra ngai sure complicated bin na pai na mi and easy to use and tayam joga the Filmora 9.2 yago 9.2 to kra upgrade da ko ratio ground na mi symbol bin na lang lo ai app dai editing app pe gra khu lang mai gra khu khaja mai ai ngu pe chemi ai khaja mi ai rango and then like go sham tu junga ka and then screen recording ye laptop ko na mi screen recording the by sang dan ma ona kure ane tutorial pe phangwanam tun dai Wondershare Filmora 9 dai app ko shang na mi an dai go import media files here dai go deep ai shlo tinang ra ai video pe tinang edit mi ui video pe mai pang kure double click na jang ko lang ta shang ma dai shang na mi an dai pe drag ma mai long na plus ma na ko drag na ma mai pai na mi an dai plus ko tip yang ma match to media file da ko ma mai a jang en dai ko and the sample color bang mu sample color bang mu jang dai ko sample color 15 nga dai ko shang na mi an da pan khuma ko ra a jang color pan khuma dai ko the video ko achang lata na mi and the play that you got na who play shlo and the screen go achang sha right to lama the text ni by bang mi edit chi mi by ground na mi attractive pin kra bang na tu ngai and the text my bang ko ra text bang ai shlo and then zana titles dai go shang ai shlo and dai go text ni grai lo dai go ang ka mi go tinang no download la ra ko ra buna ang ka mi go download ra sha jo dai ko ra a jang na and dai video ko go and dai go pet lang na credit 10 pet lang shlo drag ma maya mi na zon plus ko tip yang ma mai ko ra ya go drag lo na drag lo shlo and dai sample color che and then na duration go mbong to a jang and the ho chi mi shini la duration bung nam to go right click or dip na right click or dip na drag lo jang na the duration sa bung mat adjust lo ko ra a jang play and the play you shlo and the wo le wa in the wo text ni le wa by nan the text pe an he tinang ra ai edit tinang ra ai like ka text pe ka mu sa nga jan den the credit 10 nga te ko right click dip na me o tum nga na advanced edit ko shang shlo and the editing le wa na ko ra text lo tinang ra ai dai pe the text pe pyong mu sa nga jang na ko
tutorial laman dai phe an ra sa inga jang mai delete ko kuranga in dai china block ko dai chitung na ware e jang wa da phe delete na nga jang wa da wa tip pai na na dai la tha na delete button ko pai mai delete ko pai na me da wa go tip jang go da wa e jang an da phe pai delete mu sa yi nga jang da click din na me da delete ko pai tip ko ra jang text text no mai pyang ko le text pyang na nga ya an da go mi pyang da se e tutorial e jang an da ko da channel na min ka na ko le da channel na mi pang da yi e jang hims ma ji tutorial da go an da color ni bai mai pang color pang mu sa yi nga jang an da go text color go tip na mi pan khu mai ko re jang ya da go approach lang da na approach lang da okay dip jang and then move text le wa ko re text and the edit da text by le wa I think dai phe and the design ni bai pyang na nga jang chong wan da go aya go simple khu na me sang lang da na ko ra sa dai che mran dai end screen dai go mong mai glo ko ra end screen dai go mong tinang ra text pang na mai hai pai na me the video ko go anda text pang na by na symbol color pang na she audio graph ko adjust klo audio graph ko pang phe ma pai sang tan na ko ra anda audio phe pang mu sa nga jang da go audio track nga ai jang dai la tha na audio nga go pai sa audio nga go deep jang da go motion de free jo da kai lo na ni yong mai lang ko ra download la share ra ya wan dai ni go download da se ra jang dai wa phe lang yu đâu phải làm nhiều sợi mà chẳng phải drag mày lo drag lon na mẹ đây theo chán đồ sợi mà chẳng có anh ấy grab khu delete câu này anh ấy ra am gặp phải grab khu delete na am tu coi ya anh đây phải đây adjust line đây phải tin anh ra ai có na delete mi vậy sure có ý đây adjust câu đó na mẹ anh đây để scissor sum lại để cut ra split ra split này phải shortcut của control B mà mày khu ra để phải dip chẳng làm cái click right away tin năng đó split của nó sẽ grand go chẳng right click dip đó delete vô chẳng mà mặt sai yên là chẳng có ra sao anh đấy là audio phải bay cả khu adjust na audio buna audio có cái chợ tao có rằng là cái chợ tôm sai ngay chẳng có anh đấy đã có adjust mic lo long you adjust mic lo có rằng ya có để làm bằng na ai chẳng nghe anh đến đây video original video có anh xem đi câu nào luôn nào có rằng nhận xem nhóm mặt by na share and the original audio pair by xiom yu sa yi nga jang go and then the ko adjust klo na right click tip na men the ko adjust my klo ko la ma smart ko na nga yang go chu thum du kra ti ko by na ka chi mi bang dan na nga jang go daram tinang ra iram ti adjust my klo đây देखो रैना में आई easy थे simple को ना में đây app mai lang को ra đây thế में đây tutorial video ka phung dim tat ai को ra sai đây video editing ni go
ang gao mi wo compro the mri rai bai na a yo dollar the mri ra ko nga ye re jang go an the nia ma tu go ya khak lam ni go ngai ati mon dai app go free the mai download da ko re windows laptop bai na desktop ni khane mai download da ko re yo free website re ngai yana zone rai tutorial video ko na me an the phat ji lu ai ma tu na khajala mi yo ra yang go an the subscribe like to share ni phe a group phe ku re ma tu na mo yana zone rai tutorial ni phe a ma tu na video ko na me upload glom on a ku re grai chi ju ku ba sai